ba šoma ka matla go aga leiswa lekala la boeti go aga leiswa ga lekala le go ka boloka mešomo e mentši go balwa le bašomi ba mafelo a kgausu a boithabišo. Sabisand Nature Reserve e ikemišeditše go entela bašomi ba yona go balwa le badudi ba metsana ya kgauswi. Our employees are also members of the community, so our first prize has been our employees to make sure that they are safe. But also to make sure that the guests that they are saving also feel comfortable that we have done what we're supposed to do. Lefelo le la go thetha la go entela badudi le butsu motsaneng wa Dixie. This is my second jab actually, and I don't really have any side effects. My first jab, I just felt a bit thirsty and dehydrated, so nothing water couldn't fix. Very excited. I think this is going to make a significant change to the lives of our people here for being vaccinated from Monday, Tuesday, Wednesday. And obviously that's going to improve the quality of lives in the community, in our families. Province ya Mpumalanga e šoma gabotse ge go etla tabeng ya moento go me ikemišeditše go entela badudi e fela le ge go le bjalo mošomo e sa le o montši. As a province, from yesterday we had 599,000 people that have vaccinated. We appreciate the number. However, we believe that because we are expected to vaccinate more than 3 million people that are more than 18 years and above. Molekgotlapetiši wa maphelo o dumela gore segwera sa private le mmušo se ya go thuša go potlakiša lenaneo la kabo ya moento.